Cijelu radionicu ću ti dići u vazduh. Zorica Dukić uhapšena zbog stravičnih pretnji. Zorica Dukić je otkrila na poligrafu da je bila privođena. Da li je istina da si bila privođena? Glasilo je pitanje. Da, morala sam da obavim jednu veliku popravku na automobilu. Htjela sam da uzmem tablice iz renta-kara, skinem tablice sa svog automobila i stavim ih na auto renta-kara. Zatim sam shvatila da ako me policija zaustavi, bit ću u problemu. Pošto sam htjela da krenem na Kopaonik, otišla sam da vidim kada će mi auto biti gotov. Kada sam došla, vidjela sam da je auto totalno razmontiran. Ja sam gađala servisera i pretila mu da ću dići u vazduh sve. On se prepao živ i pozvao policiju, a ja nisam mogla da se smirim. Htjela sam svoj novac nazad i na kraju su me priveli, izjavila je Zorica.